Markete mutongero wa kiama kia Bas niwe kirito murungi na tareti tumibia kia kuthangania lene kivuti muthigo ya kiama ki kirito ariwa na twire kwiriria kumaruka kirurungamirwa kiama ki kendomba kukia twanya tungitwa gisiasa awete kwina nguchenio nyingi ra chogoyirwa kiama ni kiurwa nyiro mero kiodeka kwa tambaru thirikari na rurwa Embu rukenda ruteruragani augita bageka muchemanio yuanek kendani ndugu chwa mwerekera yura yagirite Anthony Kadenya na utatariria njira ndiku. Lewa ali governor wa county ya Meru na ulewa kagita kanene thiru twali mutongora kiama kia Bas kiraitu murungi riu ne umiliti na kwirithia gitumi kia kunenkana ndo tongore bwa kiama giki kilo tongere bojeru butongere tuno lwali senator wa county ya Embu lene kivuti kiraitu murungi akialio mdale obisini ja ya mujwa Nairobi aligwa kagita kanene thiru twa kibangane kwebera obisi eno ya mutongero kiama giki oni ni ndete kumutongerieni wa kiama kuma mbotni rastia nyida dikite warua na oni nda supportire change you kona ndi oniteni munene wa kiama kia Bas munene wa kiama kia Bas ndene kivuti kiraitwa kiuga wene mwikali yetwa ngwatanire bema bingi na kwithira le mutongero kiama kia Bas ni kwithira to kimuingira kiruti ngogi bwae bo kulibia mabingi oni munene na President Ruto na ndurira mpedia chairman wa National Oil Corporation kwa njumba witakie nini bamberia kuga one time na manzo yangia tu kuga one ni munene wa Center for Multiparty Democracy kwa watu tulimana tu ya mabiondi kwende kuandeki rume na njira fulani eka tumire ntigano runene bwa Bas kiraito murungi aithanite terete kumanemere Kenya bamwe atenenkanirite kiama giki kiri kambia one time kionanire kia murungamo wayo wa gisiasa kiraito gitetagila na kuga we alinyumia thirikari Rais William Ruto itarili personally nina connection na thirikari mankatu ekera mantu werudi kiraito murungi aligwa kwina mpatho nene ya mirungamo ya gisiasa kiamani kia Bas bandi ya Meru ikigwataga mbaru Rais William Ruto na bandi ya Embu ikigwataga mbaru bandi ya Rigathi Gachagua aitha kiraito aligwa ntubobo kalelwa na kiama kuruta murungamo wakio kiri musemano wa delegates baki ya magiki kiraito murungi aithoka gitagaka ni amenerete urale mwandiki munene wa kiama ki Mugambi Manyara no ntuboe kunenkanira mendekithia mae gucoka kiamani giki nyuma ya kamiti nene ya kiama giki gwetekire kumucokia kiamani ontubula batumire kamiti eno kunenkanira giti giki kiri mtungi kiraito kiuga mirungamo ya Mugambi ilokuthikire musemania okolea na kiama kia DCP nigiutate na mirungamo ya kiama giki kuna ndi tutarishwa kethera Mugambi kweli keyete kiamene na bwega kakeyete gutwaragania ndene na ukagita kiraito ni akathito rutingo bwa governor wa county ya Meru Mutumanto Ethinkia na kuga county ni ya Meru ni thiete na mbere kuona ugaruruku bonene uge mutuma ni mushore okwa governor Meru nkona kitangu bwega manto yonde yanda achwaga ndatiyete ya kudithi nkona kudithia kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kadenya.